алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аламату ар-раф'i. Рафтың аламаттары. Раф деген білесіздер, сөздің аяқтарының өзгөрүүсү 4 түргө өзгөрөт дегенбиз. Раф, насб, жар, анан жазым. Бирок ошол раф бизде 4 түрдүү болот экен. Рафчу. Биринчиси домма болот экен, же вау болот экен, же алиф болот экен, же субутун нун болот экен. Эми домма деген бул эмне билесиздер? Домма деген сөздің аяғы мындай болот. Домма деген. Вауду билесиздер. Вау деген баягы ушул вау. Алиф болсо ушул алиф. Субутун нун болсо нун ушул. Эми ушул аламату раф изене 4 түрдө болот экен. Домма, вау, алиф жана эмне нун. Бунун пайдасы эмне десе, мен сиздерге азыр түшүндүрүп берем. Мисалы караңыздар. Мисалы дороба дей турган болсок, Дороба Зайдун. Эмне Зайд урду. Эмнеге Зайд урду деп которуп атабыз? Себеби бизде эреже бар. Аль-фа'ил даиман якуну марфуан. Эмне? Бул фе'ил болуп атат. Бул эмне? Фа'ил болуп атат. Значит, бул фа'илди биз эмне роф кылып окушубуз керек. Роф 4 түрдө болот дедик. Биринчиси бул эмне? Домма экен. Могу доммага мисал келди. Эми экинчисине маани бериңиздер. Биз дагы эле башка мисалы дороба урду, бирок караң, Зайдани дей турган болсок, Зайдани. Бул жерде уже 2 Зайд урду деп атат. Бирок домма жок. Бул жерде эмне? Домма жок болуп атат. Значит, бунун эмне роф аламаты кайсыл болуп атат? Алиф болуп атат. Бул жерде эмне болуп атат? Алиф эмне роф аламаты болуп берип атат. Значит, түшүндүңүзбү? Эмне үчүн Зайд урду деп которуп атабыз? Себеби могу Зайд деген сөз, 2 Зайдани деген сөз бул жерде роф болуп келип атат. Бирок роф аламаты кайсыл десе, алиф болуп атат. Мисал кийинкиси дороба. Мисалы бизде муслим деген сөз бар. Муслимдин көптүктүрү муслимуна. Не? Муслимуна. Көрдүңүзбү? Муслимуна. Муслимуна ким урду десе, мусулмандар урду дейбиз. Себеби бул фаил болуп келип атат. Эмне? Бул фаил экен, бул эмне десе, бул фаил экен. Эмнеге бул уруп атат десе, себеби айтабыз, бул жерде бул роф болуп келди. Эмне үчүн роф болуп келсе, себеби вау турат. Ошол жөнүндө сөз кетип атат. Мисал бул жака эмне деп айтасыз? Муслимина деп айта турган болсоңуз, муслимина. Бул жерде уже мусулмандарды урду деген которулат. Себеби могул жерде я болуп келип атат. Я деген билесиздер рофтун аламаты эмес. Ал уже насбтын аламаты. Бул уже эмне мафулун бих болуп келет. Бул эмне? Мафулун бих болуп келет. Ушуга маани бериңиздер. Эми караңыздар, бизде эмне болуп атат? Рофтун аламаты канча десе, рофтун аламаты бизде канча экен? Рофтун аламаты бул турат экен да. Рофтун аламаты бизде 3 экен. 4 экен. Биринчиси домма, экинчиси бул вау, үчүнчүсү алиф, анан төртүнчүсү бул субутун нун. Эми ушул домма бизде 4 жерде келет экен. Вау 2 жерде келет экен. Исм болсо, то есть алиф болсо 1 жерде келет экен. Субутун нун дагы эмне 1 жерде келет экен. Эми маани бериңиздер, бисмилла деп. Караңыздар, роф дейт, домма 4 жерде келет экен. Исимдин 4 түрүнөн экен домма болуп келет экен. Исм муфрад дегенге мисалы Зайдун. Зайдун деген сөздүн аягы эмне? Жекеликтүү, анан сөз болуп атат. Жаму таксир билесиздер. Мисалы рожулун десең, бул жам болуп, муфрад болуп келет. Риджалун деп айтар турсаң, жаму таксир эмне роф аламаты эмне домма менен келет экен. Жаму аннас салимди билесиздер, баягы муслиматун дун аягына алиф менен тааны кошуп коесуздар. Муслиматун болуп келет. Ошол эмне домма ачык келет экен. Кайсыда десе исмуфрод, жаму таксир, анан жаму аннас салим, эң акыркысы аягы эмне десе, төртүнчүсү
Domma fi'lul mudari'ullezî. Uşunday fe'il mudari'de keleteken lem yettasıl bihi şeyun deydi. Ana ayağında eş teke cavuşup kelbeş kereyge keyin deydi. Anı menen eş teke cavuşup kelbeş kereyken. Misalı bizde mine yadribu degen söz var. Yadribu. Qarаңыздар. Yadribu degen söz başında da ayağında eş teke cavuşup kelgen yok. Açık domma okulup atat. Bunu ne deyiz? Bunu el-fi'lul mudari'ullezî lem yettasıl bihi şey'un deb aytabız. İkincisi bu emne dese, ikincisi bu vavken. Vav degen bilesizler alamat rafta ikinci alamatı. Vav degen iki jerde keletken, birincisi bu cem muzakker salim, anan asmaul khamsa. Cem muzakker salim degen bilesizler sözün ayağına vav men nundu koşup koyabız. Mufrad özgürбөгөн ne köptüktür. Jekeliktir özgürбөгөн köptüktür. Misal muslimun deseniz muslim bolat, biroq muslimuna deb vav men nundu koşsanız emne köptüktür bolat. Значит, anın raf alamatı ne menen bolat dese vav menen bolat. Asmaul khamsa degen emne dese Arap dilinde bilesizler belgili bir 5 söz var. Oşol 5 sözgü Araptan emne öz altınça ereceleri koyuşkan. Misal abuka, hamuka, fuka, zu malin degençi. Hem alardın da uraf alamatı vav menen bolatken. Kengisi bizde ne dese alif. Alif degen bu ismul musanna da keletken. İsmul musanna bilesizler Zaydun dese bu jekeliktir. Zaydani deb alif men undu koşup koya turgan bolsaňar al ekiliktir bolup kalat. Oşol alif emne roftun alamaty bolup keletken deydi. Kengisi thubutun nun. Thubutun nun degen bol emne dese nundun turusu deydi. Bizde af'alul khamsa var. Yef'alani, tef'alani, yef'aluna, tef'aluna, tef'ali degen 5 vazb var, 5 forma. Oşol 5 formanı biz emne deyiz? Rof deyiz. Yef'alani degeni merfu' deyiz. Biroq emne menen marfu dese thubutunun nundun turusu menen al jerde ne? Nun jawışıp kelgendigi üçin oşol nun rof alamaty bolup beretken dep düşünsöňüzдөр bolat. Значит, bugünkü sabakta biz neni öýrendik dese, bugünkü sabakta rof alamat rof ekiye bölünetken asliyat negizgi bul domma bolatken far'iyatun bul negizgi emes. Alar üçü öken vav, alif, anan thubutun nun. Anan ne? Aslidiki bul domma, açık domma. Hem qarаңыздар, açık domma bizde ismu mufrad, cem teksir, cem muannas salim, anan el-fi'lul mudari'ullezî lem yettasıl bihi şey'un da keletken. Hem vav bolsa bizde iki jerde keletken, cem muzakker salim, anan asmaul khamsada. Anan alif bolsa ismul musanna da keletken, thubutun nun bolsa af'alul khamsa. Hem mo ereceler, mo jerde 4 erece geldi, bu jerde 2 erece, 1, 2 erece. Bular bar biri öz aldınça alınat. Siz düşünüp turgan nerse, ismu mufrad cem taksir cem muannas fi'l mudari'ullezî lem yettasıl bihi şey'un dun raf alamatı domma menen bolatken dep jattab alыңыз. Boldu. Tigi ismul mufrad al ne cem taksir degen al ne degen kийин sabaktarda okuysuzlar. Hem cem muzakker salim cem asmaul khamsa degen vav da keletkenini düşünüp alыңыздар. Boldu ошол эле. Аны raf alamatı o menen bolatken. İsmu sennanın ne raf alamatı alif menen bolatken, af'al khamsanın raf alamatı thubutunun menen bolatken dep jattаңыздар. Har bir bulardan har biri öz-özünçe alınat. Siz jattay turgan nerse uşul sözdördün emne türlerini jattaşыңızдар керек. Har biri öz-özünçe tema kийинки sabaktarda inşallah alabыз.